Vidi ovlac. Sveti donac. Ode tamo gdje onaj kruza. Ja. Ano, kaj nas donuc. Evo vidite gdje smo bili. Smo gore. Gdje smo? Kakav je bio doživljaj? Znači, bojao sam se jako, ali sam čak ponosan što uspio otići gore. Znači, ničega se ne bojim, samo visina. Znaš da ti jučer, da ovaj most je jučer ima slavio 61. rođendan. Ja embraceam taj travel vlog. Znaš da se može otvoriti ovako. Da prođe brod. Da. Ovako, znači otvori se gori, ali se nikad ne otvori. Ne, to može naći ovo. Samo ko si je bilo otvorenje, onda su pokazali da se mora otvoriti. Baz. You making it hot. Don't fit the work and it's fresh out the pot. I've been having nightmares, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's a stop. You get on my nerves, I put it on block. If he choosing sides, then he turn to an op. The trap said he jumping, we making it hot. Moving on, keep on changing the page. Like a lion that was left in the cage. All alone, and they fill me with rage. She like rappers, then she say I'm a fave. Damn. Late night, I be dodging the J's. Switching lanes cause I'm stuck on my way. I got a problem running down, that's how I was raised. What if heaven was a mile away? Evo Samirez. Ajmo, udri ga Jošo, udri ga! Ajmo, mi ćemo trgao, mi trgamo kao ne mogu svoj. 115 cijeli sreda. Otvori ovi haum. Kako je, ako? Nemoj mi je sad. A klikni je skroz gore. Evo je. Evo recenzija Renault Modus. Prostora ima vrlo malo. A vidite, ovo mi je naći detalj. Ne smijem reći na šta mi ovo liči, da me ne bi banalo. Na zašto? Ajde gore. Ne diraj to. Sad ću vidi kao pali auto, samo... Evo neki custom shifter. Digni ga gore. Lupaj šta radi. Evo ti ga, evo ti ga. Možda izvadi, to će se iskoristiti za osobne svrhe. Izvadio. Evo ti ga, Nenča. Ali ovo mi dalje smišljivo. Jevata. Ej, kvaka nije loša, aj. Hoš ti recenzirat? Što? Modusa, Red Bull. Modus. Boja 2 od 10. Nije boja govna, ali je malo bolje od govna. Boja ono rijeke, neke govnaste, ono Temza, brat. Da. Zvini Charles. U neku jesen. Udobnost 4 od 10. A mi jesmo visoki. Vuča dobro radi, aj ne kvari se. Stara mašina, tako da ono držajte ga malo ukupracija rad 3/5. Rano mogu se spustiti od ona, a? Šta misliš, sumnjaš ti moje bacanje? Evo prije nego što pređemo na drone update da vam pokažem filter kako sam napravio. Ja već imam video gdje pravim Palmera's plastic filter, pa ako niste to isto pogledajte. Ovaj sad se zove 500 PS. A ako zadržite prst na ekranu pojavi se ovaj dobar znak. Ja se idem do pošte to skupit. Ne znam šta je. Vjerojatno je ESC. Evo skupio sam ga, ESC je top. Nakon smo napravili kapi butter flip, važne stvari. Gleda se na ovaj ESC, to je elektronika koja se spaja u kontroler koji će u našem slučaju nadam se biti onaj
Arduino rip-off i u bateriju. I to sam vidio kod nekog lika, lik prodaje okvir za dron i to. Ja sam se dopisio s njime i naručio amo samo to uzet, iako sam možda trebao uzeti i okvir. To je možda moja greška. I lik vam je ja posla preko GLS-a kada uzme puno para, nego preko kuverte poštanske koja se ubaci sandučić i to je uspjelo skroz ok, još mi je napisao neke savjete lijepo i sad imamo ESC, a treba nam još baterija, motori, propeleri. Još žiroskop, on nije ključan, ali zapravo je. I ovim domaćim dućanima za elektroniku ga baš i nema, ali naću ga negdje, nadam se. Stigao paket, sad ćemo ga pažljivo unboxati. Ovo mi je novi hobi. Pucketanje. Znači, falija mi je žiroskop za dron i onda sam uspio vidio još neke pizdarije, ovo može bude trijalo za bateriju i ovo, zaboravio sam šta je. Aha, ovo mi je za temperaturu i vlažnost zraka. Ne znam, to mi je samo bilo smišno. Evo ga se bolje otvore. I kako je mali jebati. Znao sam da je mali, nisam očekivao da je ovako mali. Paket 2. Znači ovo ide na motore. Svaki od ovih krakova. Imamo 1, 2, 3, 4. Kada se spajaju na motore. Ovo ide na bateriju. Ovdje su 4 puta po 3. To su ulazi za ovaj kontroler. Ja sad sam naišao na kao problem, valjda nije velik problem, treba bi zamijeniti na ESC-u, pošto sam ga uzeo rabljenog. On ima ovaj HXT nastavak, a trebali bi ga zamijeniti sa standardnim ovim XT60 nastavcima. Baterija će doći s ovakvim nastavkom i onda bi na ESC trebali staviti ovakav nastavak. Tako da ćemo to sad zamijeniti. Cap. Evo ga, crveni ćemo spojiti na ovaj ravni dio, a ovaj trokutasti na crni. Evo, to je sređeno. Nadam se da će radit. Treba što probat. I to je to i od videa. Nadam se da vam se svidio. Poz.